Ning kami man bandu kam kilar bibi. Sehat kam ibas petabukun silih kami. Ibas kalenda bas wari sesendah aku sungguh meriah kalau kuakap man bandu kam anak buru kami tergan margana. La teridah mengkilan dubai Bapak Antonda ila ni rumah mengkila. Aila ni teridah. Aku malam kelatiku senda. Malam kelatiku senda. Maka begini ku sehendai aku zinab saraku tahkin pedah kam lid pengalon kami mengkila arkitekin buru semiring dubai ngolah pas senja aku mengkila ainda seninangku saja depekin de lampas re ai maka ningkunda dah kam mengkila Bapak si Anto la pekin trit langa bahatai cujuri na dengan kam kerina anak baru kami ai maka ningkunda meriah kalau kakap ibas kalenda makanin kami man bandu kam mengkila sehat kam ibas petabukun silih kami bibi jenari man bandu kam silih kami si putra ijandai kam dereh mereken pengalon kami arah turang kami buru gintingnya yanin kami buru kembaran dari bandu pai tengah-tengah jabu kami maka nindunda itu to kendu kari kami kalimbubu sangap kami erjabu ertuah bayak kami nindu langapin di kiriranan dundai silih ngau ayakun pertundin ku bagi mende totong ku mandi bata makar toto kami kirina kali bubundu senda mandi bata mudah-mudahan kali begin di bata toto kami kam ker sengalokan sada silih bagaimana surah-surah kami ibas kali bubundu kembaran margana nari singalo peninin bojur perpulungan si meriah ukur perpulungan si kelengi Tuhan setabi dihen Muhammad kami nandangi kam kalimbubu kami ras puang kami kerinana silit yuasingan enda si kelengi kami kam kerina anak buru kami tarikan mergana entah lid jendai tambak mergana aila termasuk ai puang si biak senina kam anak buru kami tarikan mergana enda tertinggal-tinggal saja kam jai Saurana bagi kendu ayauna ulah tetap do enda menin kami arah anak baru menteri do karena tambak mergana nin kami sekelenda bengkila kam dua naras bibi sangap kam bejabukan impal kami enda putra tarijan ras lola baru ginting akap kami berubah arus meriah ukur kami kila bas kelenda dah du tujukan kami menimpal kami tarikan mergana sir jabu bagai peres buru ginting sadangan cara pen kami pakain dulah pagi bas jabu du telu es entah dukin kai telu es man bandu impal kami putra adina si metah sagrina dah du santai serius selesai mau bagai adinin kami kalimubus kelenda si kelengan kam karena siangkan karena si hamatan endam telu es adibas kami kalimubudu si kelengan kam ras turang kami buru ginting siangkan kam karena siamatan adila mau pagi kam siamatan uga nindu pagi krina ngamati saya dah krina kamai kali mubundu bagai peras orang tua buru ginting adila kam pagi siamatan lakam siangkan lakam si kelengan main dam pagi pakai dum bagai bocor nin kami bas kelenda toto kami kalimbu bundu endam kami kalimbu bundu tanda-tanda rindu adina kami enda deba arah ranggit-git rumah lengau 3 Juhar endam kami gilah tanda-tanda rindu adina lepus kam arah rumah lengau singgah kam ke rumah ta pertama-tama bujur si katakan mantuan di bata ija wari sendah banci dengar kita pulung alu meliah ukur
Aku pe lo genang ngerana aku arah turang kurika. Jadi pertama-tama lebih kutuju ras kila ras bibi selamat bi nggo kakam pejabukan silih kami gundari nggo telu permen dui rumah sehat-sehat kambi murah rezeki indu bibi ras kila gitu juga buat silih kami putra selamat menempuh hidup baru semoga langgeng perjabuannya. Terima kasih. Perpulungan si Muhammad pertama-tama katakan bujur mendibata karena sepak senda ngasap dengar kita tedis ras-ras si jenda kam pengantin duana sudah laki ras diberu kamu nandai kami adik kami lo nari adi jumpa kari di tengah dalan kayaknya lah negara kami lo nari tandai kami nari mata pe nggo urap terang na ngenehen erdalin pe nggo mulai mugut-ugut jadi sada kenca pesan menbandu ras orang tua adu duana selamat kam si herjabu selamat men orang tua andu berkitekan nggo dung pejabukan anak tengah jabu kedua kan emkap ngombuin dari nasihat arah jalma sinterem cirehku pesta enda adi kalak tebanina marana 10 onom marboru 10 pitu lalu perlu buaya anak bukan banyaknya yang dikejar tapi kualitasnya kualitas itu yang paling penting karena persaingan makin ketat ijape lid sekolah si muhuli seku kecamatan ku desa pe lid sekolah si muhuli di sampingnya apa ikakam beruginting enda guru ni nandai salah sada anugerah di Batanari di samping kam banci ngajar jelma sinterem anak sinterem banci anak tas sendiri ulah lupa ngajarkan si muhuli kata di bata